Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikay sayla jo nutla kulbal khunchik rehble qatsolibal chiruli gutanain li nashkholomi nacht chirish li nima jordan khotana li shtoqbal li kaqipalaw ut li shtoqbal li nima jordan nashkut besi choqena kwan khunchik akil honal aban chishka bichale kwan khun likaru nikesh khalam uchi salihu Salmo 66:1 liqawa salmista yochish ni mankil lishkolpa likishkul shban liqaqwa Dios utkish juntaq etarikin chanruna eblishetone keshtoq chaq likaqipalaw ho linima Jordan haina qataw salihu Salmo 66:6 ho akui saibli versículo 16 toxali versículo 19 utsali 114 relihu Salmo nashkhultika kuchikain rikin chanrunak chishkhuni lain kishten qaheb litenamit chi khalak nakke el chaqchimunil utke kanak chachabambil chirishaan lish raqik lish benike salichaqi chochirukak alcha utke kohobag khohun nimlatenamit arin liqawa salmisa naatinak chirish likwang chaqsa railal sa nebail chi manina ten ankep chaqre chanrunak kupsim ileb shkwangil rikin li chabilal li kolek ut naqanaqkwan kwanchikhunish k'abaeb ut nakwajaj kuishjultikankil naqsa ajkwi li nima Jordan li profeta Elías kik'amek sa chosha choqrelaj Elías li najejain qashal jultikambil choqre shbanaq kik'amek sa li chosha ut choqrelaj Eliseo laqten relaj Elías kishtawaj kuijun li jalak shbanaq shbenkwa nawbil chaqru jo shmos li profeta Elías tojretal naqkikulak chinawekru jo profet li shtenamit li Dios abanan tojkwan junchik li karuki kulman saqkwi li nima hain anaqkwan akwaj naqtinaku chbini ut taqi li hu Marcos capítulo 1 versículo 9 saeb li kutanaan kichalak chaq li Jesús toj Nazaret sa shtepal Galilea ut kikupsik shashban la Juan sa linima Jordan masheke rital linima Jordan kwajun likaruna rajnashke sa musiqej naqliqa ko Jesús kikulunchi yolak sa shbena duchi chojain kishbanu akwi like shbanu chaq eblitanamit Israel numek sa likaqipalaw ut sa linima Jordan kiboqek renaqta elq Egypt sa shkaba jun li chakrab reshkam zinkil chishkhunile beblikulaal haynaruna qataw salihu Mateo 2:14-16 khuchik liqaqwa Jesús kishnumsi kaakal kutan ut kaakal oqin sa chaqi choch Mateo 4:2 khonaq eblaj Israel akwi kishnumsi kaakal chab sa li chaqi choch ut resh kanamankil li barkwan shbanu chaqnaxter ut shtiki bankilish angel lish ministerio liqaqwa Jesús kishk'uli kubiha sa akwi linima Jordan jo lishtoqbali kaqipalaw ut linima Jordan oksimbileb jo shkhalam uchinkil li qayuam sa musiqej li nakesh khalam uchi li khalak ut li akobresik khonaq iblaj Israel kesh kanab limunil aran Egypt ut ke kanak chachabambil chirishaan ke suqi khojun chiteb li nawbil ruheb laqpapanela nakwan nanumesa likwib chihonalain li mag lishkwan kuchaq ut na akobresik nanumek sa li akachuam rikin li Christ ut lihu Hebreos capítulo 3 versículo 4 neke atinak chirish sa musiqej chirish chishhunilain naqlish toqbal li Jordan nashkutu li hilang sa musiqej li nashkechi ile qaqwa Dios rechishkhuni le li te papanqre khuli chuamej li peresimbil shpan li papal li abink ut li oibenin krikin li hilang li nashkechi ile qaqwa Dios sa lish nimaqwal aqwa bekhiyop li qaqwa naril chishkhuni li naqakularin ut khokanaq nakoshboq renaq taqataw li qahilal sa shkabahan chanruta qachaqbe li qaqwa Dios anaqwan
linashchichi iliqa hilal rajlal kudan. Li Dios Josop de Sinqakwe, Mandiushagwe Naxinago, Benichiru, Lihun Kamok Chicain Selica Angel, Solok Salisantil Hu, Okbilat Hunelik Renaktoakuch Beni, Sahun Chiclica Angel.